Znači, radnici koji rade za digitalne platforme u ovom trenutku nemaju apsolutno nikakvu mogućnost pregovora sa svojim pravim poslodavcima. Njihovi pravi poslodavci su digitalne platforme. Nikakvi agregatori ili neke privatne firme koje se osnivaju i nestaju iz dana u dan. Ima urednih koji plaćaju, ali ima oni koji ne plaćaju plaće. Jedino što je zajedničko svim agregatorima je da uzimaju proviziju, a da mi u stvari ne znamo za što. Ali sa njima se ne može pregovarati. Mi to ponavljamo i ponavljali smo u vladi, jer oni ne određuju cijenu rada. Cijenu rada određuju nekakvi algoritmi i mi želimo da ovi radnici koji rade imaju mogućnost kroz pregovore utjecati na kreiranje algoritama. Oni moraju imati, znači, prvo, cijena rada. Ona se mora dogovarati kolektivnim pregovorima. To je u civiliziranom svijetu normalno, međutim, očito se želi od ovog svijeta učiniti nešto drugo. Ne baš neki civilizacijski dosezi sada kao zbog noviteta u organizaciji kažu da to više valjda nije potrebno, a potrebno je. Ja mislim da je to nešto što hrvatska javnost mora znati, da u Ministarstvu rada smatraju da platforme ne trebaju biti poslodavci zato što oni to ne žele. Ja mislim da je to poruka za uzbunu, da se u ministarstvu ozbiljno zapitaju kako obavljaju svoj posao, da definiraju poslodavce, da ove koji su stvarni poslodavci da ih obvežu i ima ona još jedna bitna stvar, da, ok, izrađivali su, htjeli su biti prvi na svijetu koji će urediti digitalne platforme, pa su napravili greške. Pogrešiti se može. Ali ono što je loše, ako ne žele sada priznat, pogriješili smo, ajmo to popraviti. Taj dio zakona stupa na snagu 1.1. iduće godine. Ima sasvim dovoljno vremena da izbace te agregatore ili da odrede potpunu odgovornost digitalnih platformi za radnike na platformi. Trljaju ruke, svakog dana lova kapa, odgovorni za ništa. Gdje Bolt plaća porez? To ne zna niko živ. U Hrvatskoj sasvim sigurno ne. Glovo, Bolt su registrirani tu, rade ovdje, za šta su odgovorni? Odeš, ne znam, u tvrtku, probaš nešto porazgovarati, pa ti ne radiš kod mene. Imaš tamo svog agregatora, odite probajte naći nekakvog agregatora. Jedan stranac ima skroz drugačiju aplikaciju, znači na aplikaciju ne vidi se koliko je dosta napravio, koliko sati je aktivan i koliko je novac napravio. Znači, i to su agregatori koji su sa dogovorom sa aplikacijama i sa platformama dogovorili su da te ljudi nemaju uvid na te informacije ili njihova prava, jer mi kao dostavljači moramo znati koliko smo dostave napravili i tako dalje. No, ti stranci nemaju. I tu se vidi pravi rasizam. Znači, po meni, ako mi pitate, rasizam nije samo da mi neko vređa na cesti i da kaže mene, gle, došli si iz Sirije, marš nazad u Siriju ili nazad u Siriju. Nego isto i ovo što se tiče radna prava. Znači, kad zapošljavate nekoga da zaradi 3 puta manje nego što radi isti posao hrvatski dostavljač. To je rasizam. Nije rasizam da nekoga govorite, je rasizam isto da govorite nekome da ste crnac ili ono. Je, ali gadan rasizam. To je jednom se događa možda jednom na cesti, tjedan dana, 2 tjedana. Ali zamislite te ljudi koji rade već tu godinu dana ili ne znam koliko mjeseci, da to oni svaki dan imaju taj slučaj. Da oni, jadni te ljudi, ne može oni znati koliko su radili, šta su radili i tako dalje. I naravno nemaju nikakva prava, ja mislim da čak nemaju i niti godišnji, niti imaju pravo tražiti godišnji, niti kažeš svoje mišljenje. Niti jedan od njih nije bio na prosvjedu, jer neko iz medije je zvao agregatori, pitali su njih zašto nisu dostavljači stranci bili na prosvjedu. Mi smo njih pozvali 3 puta. Mi smo na letke pisali na različitih jezika, znači na engleski, na urdu, na nepalski jezike, mislim da smo na hindu smo napisali da pozivamo njih da dođu, da se borimo svi zajedno, da da dobimo svi naša radnička prava. Nego da na kraju nije bio možda 1 ili 2 ili 3, evo. A njih ima preko 500 u Zagrebu. Zato su agregatori, ajmo reći,
ja ne znam, taj riječ agregator, ja sam učio tu hrvatski jezik, ja ne znam, po rječniku nisam čuo za takvu riječ. Kad sad gledate idete u rječniku, agregator je ono nešto što je spomenuo gospodin tu za proizvodnje struje, mislim, ili nešto tako slično. Ne znam, evo iskreno ja radim isto provoditelj, tako da nisam čuo za takvu riječ. Ti agregatori forsiraju na taj način da i prete stranci da ne slučajno da prolaze kraj kameru i da kažu neku izjavu ili svoje mišljenje. Znači to su robovlasništvo. Eto.